Mwandiki munene wa kiama kia Abbas Mugambi Manyara augite bo bari tayari gukara nthiguru na gutara mutongeria ungi wa kiama kiu kia ADEP kana Abbas bo bwetete nyuma ya umbere Mugambi kwendekithia Kiraitu Murungi gucieberia gitine kiu akiari Manyara norite Kiraitu Murungi kwandikira baruga murungamiri wa Bia Manuel Registrar of Political Parties na te kumwandikira weta mwandiki munene wa Abbas kirutongeria bwa nthiguru wakiri Mugambi Manyara norite Rais Ruto na munini wawe kuthikira bwega nthuki mbithi bara baguchita Gen Z akiuga bari na urito bunene muno kirigi siasa. Nyumba ya mwandiki munene wa kiama kia Abbas Mugambi Manyara kuga ati iba kwenda urori ngavana wa bairi Kiraitu Murungi kwithwa gicieberia mutongeria wa kiama kia Abbas no ntukinyari thirikari ne inyankuru kwandikira Kiraitu baruga nikenda arikithio ntububu na imthio na arua kukurukira baruga randikite Kiraitu Murungi augite we na acieberetie utongeria bwa kiama kia Abbas na kethwa emu kiamaki ndamwandikire baruga ura ndaugire na baruga iwe 48 hours chia kuma gitine kia Abbas yani arisaine ipatiri ndo Abbas na ambuge narua inkugurwo muno no ntunde kuthoma baruga iu Kiraitu andikite na kinya kethe anatumirite gichungu gikingi sana athiuruka gita ithioro parangira afu muthia na ugire wewe engwa akurisaini ipatiri nda ya Abbas na kwa hiyo kuoneria mantu jonthe yarandira ugite na yarandira mwirite atimise na gitirata na timisire amno bubu ambuna nandi no mwangete kingathite thirikari nikenda gutigera ritora ri gwitoku na mutongeria wa kiama prosinje kurisaini kiamene te kwandikira Mugambi Manyara baruga iuga ukurisaini kiamene ugwe watwikire patirinda wa kiama kia Abbas through a gazette notice ya Kenya Gazette no mwankari etore akuritwe gi Kenya Gazette era na gazette ingi kwa ura nkwenda kwera mheshimiwa Kiraitu Murungi ko express your intention ya kuma kiamene lakini mwanka kiama kia Abbas kikarende kiuge ye guita we patirinda resolution we tumekwa registrar na registrar kundi gazeti kutwike akurita gazette notice ingi kunia uwe utepatirinda kiama kia Abbas akiwa nandi moja kiama ba Abbas bakarandi nikenda batwa mutongeria ungi kiama giki magiga karandi kicho patirinda ungi na patirinda baba ingi muno ku kiama kia Abbas kina members baba ingi muno twakarandi tuthugane no na ule akuga ni kiama gikuga na ule atikwenda ni kiama gitikwenda na ikyo giatumite bagire umpenga lakini balemirwe na uni angwere mheshimiwa Kiraitu Murungi tena andu anagwe buru igioto gia shiria ndiratumaira na gioto kiu witikanire nakio kiri mantu jegi mutongeria mugongo na mbe mbithi ethwa akibera no monga bagwatana munini wawe kethora tiu mbe mbithi baba ketha bakibathinje na ndio nintegete nkona yaka president itetie yaka deputy wenami yakabasha bashanirai jireni nontu batite ni bwega umwa kiuga u ungali uga umwa ina unge inaja nduke mbithi ni botegete bwi deputy president na tongeria bangi bakona bukiburwa bakeja na kirango kira baburinga mwanka bagikisha ubwo bokora mulimo yubu inachu ibaije ura bakathithia ntikumenya ni lakini ibaije bakona abo waste time ukiri ya mbeje chiao obishino gutingwe bukulita ana baba indroni babo memuno bakamenya kirango kira baburinga butike bole mulimo yubu inachu kuwe bubwire to karande bokwa gwatene bokabaritira ngugi no mwanka twethe tukuthigia budget ya gutethia antu babethi out of 4 trillion shillings utembe shiria kirio uno mwanka bwete no bugi bukwenda gwikirwa bilioni 200 kana 3 o mwaka kenda nabo bomba gwitethia nacio bomba kwithwa bukiambairia biashara kana bomba kwithwa bukiambairia factories kana bomba kwithirwa bukiromba arun kenda bomba kwa kuthithia mantu jenu akiwa nandi na kuwatana mbe mbithi ugeja kwithwa kwina mutongeria wothe nene Kenya akethwa na ungumania baba pena rutha runene rotonyo bichine una kumweberia as long as ututikura na corruption kukinya tukongerwo goti bwa kinya mbinguni kana bwa kinya iguru buru gutirio
tukang'ania mbeca iria tukunini kia maendeleo ko ambuge tutio nindi structured leadership kana utongeria bura bukuonekana bwantu babethi kira kia maana ikuthithia the right thing na ingwetikanirie nabwe watuika thirikari na ntu corrupt na ntu ibo pakuria mbeca hii tukurita chiogoti na ibo baiji na thirikari itu yukia atua ite ni ubichi bumuingire ubichi na bumuinge nontu ubichi eu ni thirikari tie tie mwekurowe tie njewe wina reite weta bukenga mtu ubichi na kanisa kinyo chinkwenda uchira uyu tafadhali mbechi iri kuiwa thirikari ndire nyingi cia nkukumano ireta wa kanisene ikaromberwa na bugatigwa na imwe inkwenda ubwira tafadhali buri antu ba Murungu butige gwitikiria nkoma gutonya kiurune kia Murungu kana kwija kureta into ya biu na bukabiurira mbe kana bukabirombera bubwire to mwira mbere uturetera 20 million twiri na ifactory iri kuina yo ni account iri kuina imbi urendetie kenda wona mbechi we ya uturetera Muthuri Muriuki mweru weekend mutirijo Kangangi.